Oke guys, masih bersama Dinda Eca di sini bersama Lombok Film. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya Lombok Film. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media Anda, WhatsApp, IG, Facebook, pokoknya sosial media Anda agar mendapatkan video terbarunya, terutama video aku ya. Dan jangan lupa follow IG aku Dinda Eca 07 sebanyak-banyaknya nanti di follow back. Terima kasih.
Thank